Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ketenat kerap karyang jong sorkal jelah hakikat nriu tere ukula lingkon arja afulai. Kalau pelai pajba hado arspa teli ki kalikit marrep ya ki bala IT shaki self-help group jong ke East Khasi Hills District hak jingalang kablalong ha office jong ke Directorate of Agriculture Shillong. Ya kini ki kali bala pelai di GPS la Beijing Arab sanpau nak sispa nak sorkal jelah hak balamang bankit be tik tangi ki marrep om yi ki we pat ki jajmar la ni ban penen kam bakla hak we pat ki jingtmu. Hakjing IT yakini kali la sakhilang do menteri ketenat garap karyang ke sorkal jela uba bante do lingdo haringkat ke jingedon lang jong director jong ketenat agriculture ke Kong S Kharsati bat kiwe Hadir COVID-19 dan itu ni sisa bat ni ini lagi jong mak no ke jing buat lockdown bagi norap ihaban rai cuma mata ki jong na kawai ke jaga sewe Lani banra syakta iyo, di mana kalian ke agriculture, telah ada identify katukan ni, iyo dibangi subuh temporary. But ini hantar, bagai jenduna, apa deng? Kebahak kepada kalian kesorkan bu itu kali, iba nisai ban, iyo iki phone call lagi nomor, nak kami kepor sebagai kepor, kebah kata ke 1917 itu kali di bawah siya, ya full. Ni iba kerandon ke jenduna bawah. Jadi marmar hadin kata, nakaliang kejongan, nakaliang jong chairman jong ka Farmer Commission kian kuma, ila draft ya away ka jingko wajrawa. Kabang ipan bisa nak sorka. Bangin tit kali bangin asyik no. Tambah ada subsidi. Kumashi haja teli tambah lindai pan dan kanu gajing nyom na gajing sosi lan gajing bamlaan tambia tambah tambia besuk shi teli bakini aspa teli pa bagi yo na bagi sam shi isutu ba ka de ka kam ba hadin ngi sham namar ba klam ya sham klam ya ku ba klam yo i gajing long gajing ma hapo fi minum susu di sini. Nak kenal atau apa? Di officer juga department kejawan. Nanti sisai kejengkit klik berkecil terus. Dan kalau kuat berkenal yang ni, iba CM, BTCM bukan sokat. Bagi isu nggak kodan tu sekalian. Bagi isu yang apa sih kinongan, makin kita mana. Hadu bagi orang kata ketiga lah tersaing. Habis baca bab support negara. Ada sini nama kata lagi sains kapas keba nama kata isu bagi hajat ni nama kata nawa kata ada yang itu lebih kata dia jeter na limba video limba DC puluhan perkat nama bahat itu pun ni suatu kebam kedai kodoran begini kita bang syukwa ban syubatai bikin dia mapin betul balik penolong bagi haban tinggi kita mau penolong bagi bersama dengan wajib lah nanti bagi nyerah ikan. Nama ni iling bah dari cinta. Kejingan jauh COVID-19 kadang kejing dono, kadang kejing dono. Untuk bernikai ni mungkin orang sosno, bang sutu, bang yang kendu jenis ni haban dia pun. Nama ni song lagi sudah tak, pada kejing sut, nanti ini sutu, haban struggle penuh, haban trista, haban slap nak benda bagi dia apa. Dia kacau nak kalian kesorkan ni kenal tu. Ini idea si bunyi Aisyah kesorkan. Nak benda bangin yo pandirap yo nomor tu. Kita hanya kita seni kali kepuat kali kiatman. Nama nasir wadai ke jengkel ku. Kebokun rapi ulawan ra highway fi. Lamba ke jengkai citam jeng fi sia. Lamba ke jengkai citam jeng officer jeng ni. Bat kam tan gamna
ban de berto ye ka cinta sitam jam Mr. Godan Barang jam. Apa service jonga ngalai kendok shibun ki Minister of Agriculture handai nyampat tulap i Minister of Agriculture i be shai kenong dan komi Minister dan jam dan Ini yang keren nado try ke dalam jonga. But idai way Minister iba ngam ju so with nem so to dan phone man ki por unan kami. Lan ngam ju rate but ngam ju ting ban bisle itu balai kendo iman ki por unan kam balai kendo i nemata kinam jonga. Kini kita ski ke bawah si ke ski ke jumpa ku. Bahkan kita ski ngasngo bagi duta jonga bawah sana kemana? Bahkan I work private line. Bahkan nang tak show ya ke jumpa ku jauh naik ni i jumpa ku i berit bagi department jongi ke IFE.